Fele, but me Kwaku Manu way. Said the Metians are my meti. They make you what must Kaban can be a chance better 3,005. All right, Siga. That's when I come to me. Casabia, me, Yame, and I'm a fetcher on Amcobo. We are Christian. May a jidney. Jidini, but wouldn't ya sorry I woke up. Better. May you to me SDM. Oh, yeah, may your country. Now you're quite any. Young could be a queer. Swat ya say, young could don't call any. Oh, when you're in your sheet. Because the by a check, media check. Because Sabbath school, even I was not a Sabbath school teacher. Oh, okay. T.S. who said it. Tino first dear Summa, Yamisru Bible near Betchero. We are stubborn, says a Kurana, who said the Bible near the Etty. Etching a bay a better last afoba, my vida, a tabon deeper. And I say, Anthony, my vida. Oh, I don't aggressive interview, a month for Hunipa, at deeper. I don't know if I'm my vida, aggressive back. Oh no, my prepared and a message and say, on Ran Casano, or such a host to me. Say, Kwaku, me should be you, I am should be you. What's a mamma on Penwasim? I am should be you until Deborah no be ready. Not some worker. Honestly, need time. Oh, Tino, you go so I, oh, my baby aggressive. Oh, yeah, and I'm until Mamma started a follow my vida. Oh, Baba, my baby, once over Bobocom. I won't pen on him, but over because. Okay. For a cancer, I say, error, I was in the Chanimono. A quiet, I could be a won and I genus na when the Trimudan and Vienna. Ya nema menyem na chi ne yesa wo na chi am so wa nche na yesa le we be tu no de yen kan sa said the omonim no abonte no ekwasem kudu bai ye ne ana sebi yen kan se ye fa ne batayo se ono so betimi adu ba bia wadu still as have vision ye and sign say ye be bo ankofo amankofo so abegidin and sign ti ohwe kura me ami junior brother kura akira me de mani sin so no me was ha gift no menim sisi a me serious a me anam direct okay me di o se me production manager ne che enti no me sua ade free camera side me trust ni a me camera guy be catch me obu akomet match no show so on fa any director be as or director cameraman o che on as a PM na as a phrasings ebi asi we yekotwa no ha we say adwuma me di akirache enti no me hu bibi wo bi mu a me hu kodwon kansa me hu se bibi wo no obetimi aye de make what mase se oboa obi a omwa nya wo no wayo e onya mesu adwuma waye yenhwe se de na sini adwuma te su awiye bible bikini bie no bible kan bibi fa ne but still ending na bible kasa nyame kura still ending no dwene ho enye bikini yesu ni esuafo ne start fefefe but awie no kosi se ya reject no obi kura ko yi ni man peter no ye nyame akoma se bodyguard na wota na chi no o pray no ka chense obi yi na ma na ya akokọ momprensa obi yi mi ama de make what must it no life na wie na ehia no obi nim se meba be interviews cry for an aggressive interview de make what must ti yem fan se industry no ye nyina question na obi say no kodwo so buy ampa so metrim de mani anwie they make what must because atam hard work bia ye de be gura mu no na enye easy for so mu no aye ni kodwo be start e do baby no mfa say Ghana de mo tete no ma be pre eno de enkoda but ye te be die more than 4 years Kwaku Manu start YouTube menam sa be start YouTube na se bibi wo me mo they make a team there nyame si wo hina wo ye hene se wanwu a ye twa Moses yesu but okobai sabedi ne hene e wo Israel so they make what must enti no yakọ ye wo banachi asiye wum asiye nim asiye wum asiye nim ba me sa ba mu no na me sa de bibi foforo ba say YouTube
abe make stars wom e de fela man aba me de post aba me de afia topa aba a wo social media dia afia topa de obi en me afia topa de make what must say na se me ye ken dada me leader dada eti se wo hunu saa de we wo mu a de bia focus so se obekọ wanim since obekọ achi ede na wo hunu se bia sini adwuma ye wadwuma but e bia na nyame de wo fam se part time ye kwa ye bebedu baabi no sini adwuma de ye nyai so bi ka che so esini ni magya a ka che se wonya bi ntwa se nye dibre bi pa na bia du se wo ye ohene bi wo ye se na bia wontumi ntwa sini a sini adwuma ye nyai e adwuma mu ode esini adwuma bi e wo wiase ti de bia obepese obeye so what I say tino adwuma no yegusu ayeye but de bia na me bisa wura te se de ono pese wo de meye no onfa menye enti interview e beto me say aggressive interview akọ YouTube Kwaku Manu TV a kwa me fa so ye me interview ko fon so enjoy o se nyame asa de me akọ different level bi de me ka e bia bedu ba bi ne ntenye interview biem na e different na me Kwaku Manu na me minim but ewurade de me be me say se nyame ka so de me ye na adwuma me pepa Pase nyame se be disofo me pepa na so fudie ne nkrofo adwane oh depend say the ono akasa frɛ no e bi obo on na frɛ no obo okro frɛ nyame ne bi oso nyame frɛ no wanya no obenya mesko tinko wanya ko na ntie mu asem na ode ayi asole ende ba se ade mu asem no mu ya tete obi ayi sini adwuma wonu no ho so ye sini adwuma obi ye presenter said we ye wonu no ho so ye presenter they make out mase ayo frɛ adwuma pase frɛ no to so a unu ho da onu ana be se ofrede to so a unu da bob siga nsabo ni tirimo sanka yetimi ha obiti tezania abakwa sem kire was a story book me say okoto etwa ni tima na danfo na mfa mma biem ndia makoto anyantire anka dakro me ko ba bia na magini tina simidia no so na nkere se magimenti anka mfa ma obi di koto de ko ya ama no siga se mankasa asem na nka wonka me kai pa anyi nyina obi ama me atunfo to obi akose shentirim na se wo sa book no anka bi me man kai bi o se man ko skunti bro ni ba me hu no me love you me kiss you na osi sini twa no emu ode sini adwuma no emu ode yesi ene ma no mo hwewam benkum ni nifasa anu mpo de enya wi asem awie mpo de ohene ba isi a wo start say wo baba screen no on wo de wa ka wa bla bo kire wi ase ni Ghana fo wa ka wo de experience o me microphone je de ni mi sant mo she de ni mu ba kakra na ni mu ana onam fufo bi a wo start ko hwe o ma chende na me na sisi a me ye interviews ni ade eno akra no wona me no kasa na hwana me kasa ko fo se na no me kasa se wo me ko ye Kwaku Manu interview o aduma mu ofo okay me da se amo nye pe de make it asema me no kan me kasa kire ba dwemba wo me fa mitio sebi do ton ahwede mpo ton ne ya awo ma o mo pe no se wi aso wona mo kwan ho a awo ma o hia wo na o take am so a awo ma o hu wo o be yesta awo ma o hia wo ti ma pe de egina wo so ebo okwanya na awokope oba na ebe pe je ma wonya be wie e ma pe ni wie ne die ti asema me no kan yo ti asema me no kan yo me se de oton ahwede mpo o no so ne de awuhia wo ma wo na obabu o so kura na awuhia na wa anwe no a wa mfa bu ama no o say obabu o hia na wa anwe na wa mfa bu ama no ushi obabi na wa anwe na just wa respect oba no wa mfa bu ama no dunya be wie enti ne se de bia obi wo ma wakoye nipa ne de de bu o ma nso ne betimi aba bu o ma no ahia ho so ade a me mpa ye be ma wo hia we pan but wo mu a no a flash they make what must and you yes I said like I be out they have fun I said the pan said the war you when you are coming man you know I go back as a honey ho tiasma making asma make such a badwemba sisi a wutu a ho sofo and say no I ho krefe so fa ho yonkofo siga ma wari yo enya wade se wonim se ma wade na busam sa question Dabio se satam ne ye sinijeba o pese o kire me se o wali yi ohu oba bi ma okondo no twanyamento ye hu na ye fa
o de da meba o ada meba aggressive so no ada meba aggressive so no na me de me hu nyina ma ti mema krom a wo krom ye adwamafo na so obi a so ye holy bia ye no kokono na so ye hu oba ato oba na nto a na ye be mai e boye tukutukutu nso ohia ne nyonko be ma obisa se wo wi o ma na wo so wo kura wo siesi na pampa so a wo wi o mo kakaka wa woni abob siga ye be kwa aggressive be ya na so kon bia betimi akwama siga mitio onso wari yi wa fa yi dechi onu po de medical akura kan delay program so dada mo na mo ye nya atwum timi nka no kore mi nya o wibi dabi all the way ma yesisi a because ubu ye de sin nyame dabi siga nyame so nim se wo wibi o de ye ntwa ko na ntwa so gina ba bia o gina na dabi se ye awase ye koye ni so ho wo wibi o wo suro ni yere asin nyankopon o min suro me yere wo so wo wibi ni de hey me yere so woni me sade mete me adwamanfo wonim me yere ye madamfo wo ye menua wo bibia nti me yere side wonim Kwaku Manu inze se o madodo yese pretender yen di hon komo ne mfa me masem mo da bi ehom se mi bisa me se o madodo okay madodo se na mema matu wonderful nyame hira obo siga o hira me ache me wow nyame hira me ache o yese me afena ma shutu wa o shutu wa wa wo ba bia ma yere hu o siga da bi siga unim me yasa me kan na ko yasa mi mo na wo ye mi interview nti o de da me ba no question bia o pese bisa me yi wa no so me nya wo obi na yenye hu interview ye hu ayi pro we o man na asoma me nti da me ya me ba ho no fi mi tiri su ko si mi na se posa me obi a me kan no kore pa nti na obi si mi misa me try questions na de ba obi si mi misa se ne wani so hye no ntampia ne ayi no we dey ashishi bi egu mi so aba me nche enkrofo na shigu so mi tama na me galamse ande senka dai bi se ne yewo mu a aha na yewo ne ya asase ase ti asase ase woni bia bia abakotena ti bia amana mu ne yewo aha bia me kase wo de boto bi ase form sata me nsuo kitinkiti bi wase otu nyina afo na otimo na watwe bra ya blew tu turu mi se no hoso da ne de se wo yin awura de nyankopon sata tefre bi ne nam o sunu ara de zo information from sokra ti me pray abodamo na wasa ada siga me bo tefre ayen tefre wodem na mu free na ma ba na odwunu ho wonte ase o hwe kreti o za ase wato nam ahye o za o de nam ye pese ye sini ne ye pe emo a ye to nam ne ya o mo de rubber na eno akreti mo a on se de adeneti nti moment ya wudidi bibi no hwe kreti tefre tefre na nkase nyame nim kwa fa so ye tefre wo hwe we num nyina e kira se nyame bi e wo ho ntina me de na me example no gogomi yai wo de chef ade mu a ye pese ye sini ne ye pemoa ye infeta ye de enam mono e sha ade mu na eno akreti mu a sponsor da neti nti sa na tefre na nkasa no wo kwa fa so kreti asase na se patomo ho ba ye didi on se ye didi ebi obi kwa wo de kalipo ne bi apa no ebi mototo no ma bi de ye de ko tu didi wi ade aka na ode agu ba bi no na eno ankasa mo na ye de edi na no be ko no ye nyina eteto ebo nipa ba se 15 ye wa amana nim amana na sese no ebi emu 10 eno mo wi shi ebi emu ba 5 ebi ayo to and ne ba wo so no kra more than sa wankasa wo no and the koyemu okay me am picking experience kakra because sometimes I na me dwene sa galamse ade no na mo ye dan ejamanan ana o say first kra de ne ye ko ayi no boase ne ye amana yetu amana ebo ma yetu ntise bula but bula ne be ko na wasa akọ na wakọ wo hwehwe boba onti wo nko no straight sa asa wo follow boba o hwehwe asa ba ko hia boba o tiri dia wo hia boba ntama na wanya sika no ba ye hwe ade bi wa ha ana ye wo de ye ko mu a level 20 ne te se AGC daade on the car nyina atimi ko AGC de car ne kom on the one nante ko down na obedu no pipe nsuo ya o ma connect bi e ko light wase nyina o light said ya so light o wase ti se bia se bi o pese o twa oto a wa okuta torch no akọ ba bi kura
no kutwa 2 ya na de anwene bi ayede akata so papa ye dey call level 20 the same thing for po na wo hu no makoma kosa be se 200 yes ani akoda deep down no kura do e wasense 200 na meka no ten ti se wo utire nye na power obu okura ye hwehwe ufuna yenya because obabu matete sa papa nyame de ekobai wo sane from nkwabu out the 3 hours in ekoda level 20 with your this experience no nia onji nyame ndi no asembe na beka kire me de nyame de opa agene di se okura wo ye wo ba wi asokura onim se wo papa sebi common sense na che se wo papa ni na busa se ewiase ntinye obi dia baby ametie obi dan emo na me wasisi apartment enti obi dia o ti wiase nye obi dia wo de common sense no enti o se nti wiase no eyede na wiase baaye tumi wo wiase obi timi to ade ko wiem se na aka ya meto ye ne yemo tam de ya meto aye fense konfonoche na so na bokosem wo ye nim hwe kura wo fa konfonoche ne nim se asante akonwa ye gold sikadwa kofi ewo ana abakosem ne ka kire se omo ne konfonoche tena se konfonoche na yi free wiem baaye ye ne wo wiem ba timi di gold we buy nti wo de sebi wonim nyansa kwanti dokno so ato ahye nti hu sabe nananom a yebeto wo mo no a wo se wo mo ye nananom no gunsa wo se otwe dia mpon kwame na busa se kwame ne ha wo se nyankopon bibi wo konfonoche no kra na konfonoche na obai na obe bibi ma wiase ne ene Ghana man no wono kra ka cho se bibi foforo sa wo a wo ye nyame eti mimi no mi no ne yebese satete normal se nyame ni ho okay oni wanti dey bo bra kwai na me so me mo me bra na mu na siu ya no afa na de ba kwai wo nyame so mu a wo so ofa de apro atiti ase no ase akirase ni on so obi didi nyankopon atem nyame ye fucking nyame ni ho nyame ti se coronavirus ba ye fe obi adwane nyame ampa so e ba tanti waje wo mtu waje de apro na atiti ase de reject no no pe. All right. Wakasema emodu. Konfanochi ana yeso wo superpowers. Na o command sikadwa kofi e mani free soro e baaye. Esa aka kire se ono ni tumi na chi no bibi foforo e wo ho. Nti sa wo so nyinyame ndi a esa wa. All right. Siga say empanifas wudi adwene e da chi a obehwe asuo fra. Ye na ye de ye nkomo twetwe ni nyina abawie ye no e na strike we say afi mami nwura YouTube na menye aggressive interview de man planning me starting me short videos on the name me vision me junior brother me fiti preocupa na me wisu no say obey sini on no footballer ma bon ho kapa nero I fella ma bon ho ka wo ball ho papa obotin we na coach we jisika echela show me yesem de be ko UK ena no so koye star bi sika me kotu nyina akokan ono so kura no team ni free international team e de invitation bibia ba ye tutu ya de esim tutu nyina okoje visa ne yamfama ono ebu ono so abam se won mobo bi but eno so nche se wonti me onye de embobla edu be bi no so be yesi no ye ne efie okaso be bibia ye jao ye jipini ye jao life ama ti sade ne bi wo mi to okaso be yesi no meme yesi ni twani senka ja wo twa otwe fufu amana tonkwan ba ne nimi mu se me de be ye adwuma ti osole a no osebla me namfofo bi yesi ni adwuma nti me ko so okay te du be bi na mesle no police star ya afre wa adwuma ade ya monkoi ti da ko ye wa asole e wo better ma vada ho ye bompa yesi ya na dwo be anwumre ko anwumre be 4 to 5 na bibi kasa kire me say this is the time I say me wish me nuan e blenini from ne eko am say me so me yetapa me kasa me ho sa am say from ne ko na say from ne ko na above 4 5 o'clock na efina me kokofia ko start ya na say efina me de me dem aye okay from china ko me de me madwen me type asa me ho me ne me kasa ti me so na me ma me na me soft ma na do e bia opon a osaba akra
ti woko airport wa ti de bia me na mkosi no se me kuma se kwa de a me feel proud to say me na mkosi me maame e wo airport ma vida me feel proud pa ti wo wie no bo ma ne cars wo ho bo am se ma mpatro me na me de woko o se kwa de afa me ko na bia puwa ma de na ide akwa airport ti ye ko no na fila aba me ne fila na waso no ti me am se ma we de mpatro fila be fo o kwa cool o kana me be fo na fila ti mo na ai satam na yem friend fila friend apia ti me kan no so okay ye nyina yenko na ma kunu so ti ye puwa to airport ti airport wo make us you do na 6:30 to 7 ye gina hwa na concert ba tim say this is the time I say mutwa ade na me ko twa first one me suma nse onfa sika enkoto ade me na so da ko paper no to okotwa no to na wonim se paper no sika no de paper no to e buy no no an Ghana for me start to say me resumenia anu na ma YouTube be ya me te say koso se me nya me partner me ne ye adwuma ye twa fila ma kokoma no fila ma sa agents mo abedu sa tamse tie ya dom de bia no osifa wa kwanhye Yehowa nsa ne fa wo ho to no so na ono na obeye na ono na papa nyame anya ho obi the same adwuma na mu yo ba obi asifia to mu ka ba oda so rent dan okrampo de wonwo ba onwale tu sika no de yede obi ti abroche ye adwuma pa se du se tax ba sika ye de plan no tax on chese wa ye adwuma na so bisa se sika na ye de ho tax able no oni mu half mpoda wanfa happen so crown to asase wanfa nto hwe enti sika no de ye dai hwan woni hwan na edi se sika no de bia unko wonya sika na problem ba fi busu obi busu mi pe wogi bia do solve problem ade me camera bia me start se me ye me mama mo dan me saka sika na me papa ka bia me de command esi obi dia o de akopi obi na etwi no de akopi se je ne moyi ni bibi ka kire mo nsamfo ne se me wo me target e dan na yekosi hwesin no e dan na yekosi ba wa hwe a wo de sika no so aba koye ka man fi kura me focus so koye dan aso beje de se ye wuram no efre kan ko pimpimi ye sika ba se almost 10,000 efre che ye ko ba ye pimpimi na abokat 8,000 but se beginning ye sika da ho a ke ko 10,000 ka manyame akwan no tutu akwan ma na nya dwumaden na mesika enye school aya top to be body degree nyina be wie aba obi a politician obi as a politicians na ewusika mboa ba obi so ye politician nye ne so kapre nti se ya wo kase o ma foi obi kase min ko school a ade na be school de ese okọ school e wo school ni me de ho na e wo fie ntete na ye fanyansa wo fie school ye nkire nyansa ba ye fa ni me de but ya na ya ka bom kusua boku mo ni me de nti ehia ma se me ba no enye ni me de e ka ni nyansa na me de ma no fie no utimi nkasa wo nko school who born you nti mami miso nti unhu se school na wan kwanwie no ba bi ha me minim mi hu so akade na be yemi okay sisi a minim ade na be sesa me obi wo sini adwom wonim ade pa ba me wo manim sen no ti me nkofa sa nipa na ablaba na o dia ne se one making life papa me ye me lemu na medio se na ka wurade pese me hunu ade a ka me hunu obema minim de na wo school mu ba minim woni ma ko te nyame ya me hu ayi nyame na asem me wo me na fofo bebira me koto mu school ma papa o mi nipa de o so de ma gigigigigi no akan awi ba bia sika me make ne bosome no o make o hu bi kurada ati mi ko fa sa school na hunu de nti a wo asase we so obotaye wa hwe de bi obedu obi lem enso honye de bi ni pa hwe ni wa ye hu so obi tu pon kakra bi pe ne ye ni bere but papa me no kasa nei
ebia next year bia mehia on say next 5 years mehia on trust me ne bia wa wo fie wa wo ka wo yere no ma bi kwa moko holidays she brese for na urade da ko pe ade bitimi sesa obi wo sika gu bank am wo nya difo obi kura nso ni sika nti wontimi mfa gon bag egu fie kwa hwe obehia on wo de bitimi sesa wo breakthrough ebia wo hia just 200 million pe na wa break 200 million so obi so de ato ne kema wo do to credit ti se nyame ka obi akoma 200 million obi beto atwe no won fama wo to abo hey Jennifer obi sem kono ha nam de eno no breakthrough ti se nyankopon se wo hia boafo ba akopɛ e wo wasetenam school e dey e ya de bi esombo se me kokofa nimde wo school ba no nkama bra ba ho a papa ensesa hwe de make what must yeah papa despite e bi ene na wabo ne degree but we start here no ene nisika to nimdifo se onye sika wi asabi wo mpemfo mo fa ncheme bate kasa kwa mpemfo kasa onye sika wi a de aka ye nkwasiafo ne pema o ma wo hefa sisia o diet hefa no so abrochi yeah but ho am na sole ahomache yeah medase wo prea na udu ba bia nkofo ye adwuma ma me love you me kiss you obeti kekra de ntia nkofo wonya sika wi ankwasiafo ne pema won se e kasa kwampe fo kan hwe se obi timi de car obi ye driver na ne car kopim na driver ne nawu car ne ye machine ne aye no foforo na obi foforo ko boss me pa cho pese me do kan ko ye adwuma na ono asa esiso aka che se me ka chiro me car ne hwe ne yi nipa so me si twi ya wantwi kan ne ode me car ne kopim ye no onso wawu hwe ne yi se bi wonya kwase anka be ka che papa ne se dia nkwasa sem na okay you say nipa ho enso oh daddy me dasim daddy me stop daddy me pa cho de bia wanye kwase am obi ntine ya wanye aboa ma aboa wo ntimi nkuma aboa wanye kwase na wo ntimi nye ye kwase ne obi nye kwase ma wo chena ha nyanza woni nyina fi aya adom awrade amfa nche won so wonya nyantwe esu ye nkwase esu ba ne nam de nya nkwase nam obetime hom tv so se mejimi ba personal no ye wadwene de bobra yan shade bi baby a wo share movie adwuma na se ebedru ye ene baby a ode aye YouTube no ana aggressive interview no etwaso no who difference bi wo difference wo because na yenim Kwaku Manu for acting but so watch here for my aggressive no a different for interview no be an betima interviews now who say na obi an betima obi a betima interview aye interview but obi an the brand said o ye me interview or style of interview now ye me they make what say obi for so betima style of a ti enkof unu say sisi an obi okra first no mpema se mo say abra na me yesin because no say me mo ade I'm starting interview no if na wo enjoy me on ti asa create different fan out okra apart from interview no obi create me for say oh Kwaku first na me hwe osin na me say o mu ade o but obi create me ka say first na me say wo nye ana wo nim nyansa sa ba wo start interview no ebu okra na wo yi nipa ni interview futu a wo de beta atro no ama me so wo yi nyansani na ma me pe wase enti interview no ama me follow Ghanaians adwuma sa bi awo me ho ti interview no dey papa a different level kra and then a strike like when it truth say we interview no we say yeah one croffer yen kra yeah Kwaku 101 abeku santana no ye bi at the end na ma unya adwene bi say media no menya ni different aggressive bro me start kra no nyenye din aggressive na da so me start him so okohwe felama de na me ye na anu kra na me manto tight bia me ye adabo manto tight bia me ye too much manto tight bia me be ye don little manto tight bia but kono na se dina de ho ye de ba kono we na aggressive I say efe mabenya Moscow scantan engragaga yeah no yes me nyina nya ade a me pana ne yo bro me to nyankopon hata so nyame ne me teacher creativity na anu a na eba o me ne actor na me si so a
every year be anam the terms for froba ushia me I'm loving you year ni nyina na say 2 years met me the I'm loving na year sinisa na abeka mutirim next year and next 2 years bi no we dey wo beti cloud sa na so abeka mutirim. React, don't rush, put your house down. No, God is he can do. I also make us abrofu is na abeka mutirim. Oh, I nyame it me start interview no aggressive interview if you do baby me who say from me katam another ni we Moscow scantan engragaga aggressive and we ko free him fan the buy no tonsa minimum po me si nyame ni me teacher and pass we buy no obi afili kura wo say man ka Moscow scantan engragaga no kura obi kura so beka se Kwaku Manu ka cause one come into ase because ono ne ade ye ne de Kwaku the minimum of schools can turn and gragaga aggressive interview everywhere you are was it can and also actually and everywhere you are was it can come aggressive interview and no now person can everywhere you are was now the baby will be what me share aggressive interview everywhere you are was so we Ghana so we abroach so we hefa what me also ka rade emma ho yede se bi senka do fie nka to pa ho nanso eno na agije ho ma yede I Wow, siga. Unim say we a legend. Minim pa me makwa nim say me legend. Me me man na mama atim ho. Daddy, ene de waje fans pa. Gwala na catch no. Man cassette me. First me bag me ne na ma vida. Say daddy, ade na nkofo hwe osa. Na me say hu ne say die nti na nkofo hwe msa. Osia wo hwe o ma hwe osini, me say ntra. O de no to ma vaira. Ai, o 9 years. First year na mna nkofo pub no hwe me a. Satam no nya ne 9 years, fa say be ne 7 years mo ba. Daddy, ade na nkofo hwe osa. Na me say nti hwe ade nti na nkofo hwe me. So daddy, aso ma hwe osini, me say ai, o papa say me star. Tell us okay. No, o feel proud say ne papa no a legend. Ndi ono ye o first born. Ono me first born. Mami ki timi ono so me fani ni agro ono so me na start etwa no maka kan nkofo hu pa Really? I o nkofo hu vida me na nkwa bitim bi say na vida o hin adam ni bepi obitim she say eh wo na how papa sa no efie me ni twa fani video so fi efie nko a I say film ya de bi a papa eye timi pese onya film no de ye de o pese de ye. Okay, yeah, na wie ya na sa. Yemra wo political life. When you je amanyosem na politics. Many nje ho ba me pemu asem ka. Ba many nje ho. Me ye type wa. Me dwe no ma Ghana. Me hu so obi kwa hohia mu na me ho kire me. Me didi me kwa na comedy obi na comedy me. Obi wona me nam bia nim se de metie. Sebi ye started donation say ye be che normal de ache but me ye official pan 5 years kran. On say satam na me catch us na no mamunye. The culture ma me for nipa 200 or say mo our culture center the train radio so na me now so sata na me ye adwuma o GMFM na me ye presenter our GMFM na every Thursday bi am ko ye program eto makoma so da kopɛ na me se me kwa ye donation na me ni sika o makɔ through sa challenge nti na se me kɔ office by office na me kɔ psre sika na me ye sa donation but when me say me ye sa donation we na no ma sa sesan no masa dane affordable inshira ewumpa etino from lockdown in aye che no masa de pay lockdown every lockdown say e free me but still na no wona owo ahohiahiem da so papa koma de me da minim se de komite ma hye de masuda through ekom so ye be ma na make say wo betu butum ne sika bia nam na wotutu wani a woni obi a wo frɛ no papa eno na nipa bitimi tena se obi timi wonim se besina me no ka se Ghana ha obi 2 days woni di me ka abaje di 2 days woni di Sure. Waka se we sure di okonya kakra wadi amane madi obi nso ni ba o ba me se 2 days ni obi ni di me ka and make sense and 2 days obi kura na mo hu pa no da foma o sha da fa se do de koma aboa no obi kɔtɔ ba se de okofa aduane a yɛdidi se o de koma kraman no wa hwie nkwa na agu separate me say papa oba fie de ne ma bedi na oba fie abedi okɔkɔfa aduane se de o de koma moa but on ne bedi
Ghana. Tu nya bidia de bia me ma me no motifie no de bia me ka kire wo mo me ma me mom hu ba bia me free de every day ye nam na me hu bibia me se wo hu de osese sika no won se ai me se ntina me se de bia mom mpa ye na nyame ase se de mo beto ye no mo de ma beto ka na motim ni se ne netie na me te se bwe mu de bia me de me ho ye example ma me ma ti me ma no me de adwene bi ni nyansa bi ni ahobrase bi hye o mutirim ti asema me kan yo ti u anka se Kwaku Manu benti he me ba wo ye make stubborn na omo wo ma bi amoje so he de ya omo make stubborn na ma se da ye no hu de ma bi ato se wo make stubborn obeje ma 5 ti wo ye bibi am se obeje 5 onu so me ha mani na meka no ojai ti nya mesuro no esi yetimi di nyansa wura nkora na adwem sisi e wo so na metimi di ahye na adwem onyina mentimi mfa ahye na adwem bata bebere so mo do mo ma but otan akora no di entira otimi do na na ejimi kese bata bi na ne ba di agoro koko manager omom toto koko ni bi owo sika ne yere rekun wo sika ade abi esika fo ma yente ho he ni ba wo ye de kote sika ni ba ti akora ni ye de wo ya ono aso wo ye sa ti tamwa akora ni kuta pania ne omode pam koko boto no na odidi agoro na akora ga ba ko hu se betimi awo akora nto okwa akoche wo je ye na akora ni isu na mam se ade bi na akora na wo su no se ma okuta yi na wo so odidi agoro oba wi ana se obebu na oba no de osade ma akora no efe ye kakra na akora ni isu gidigidi omkoya se wo di agoro na de na wonani ana omkoche moja agoro akora ni ba kwabo ti akora ni benyini ye no oba ye lawyer but ade ba ko woni life ma e ha ne pass na ni ba konye o hwe ni papa mo so ni na busu mo bi no na ni ba konye ade ono pe da ko no trans mo bisa na ma me se onka de ntia na ni ne eseye ade wo yale ya na anade ne siye na ma me ne be ka sola chense na wo di agoro ayi kura be ma me ni no so kansa ka onka so wo di agoro ene wo na ni but wo ni pass message na me sa se on san fama na wo su me so na me do nti bo ni bu fu bruta to obisa ne ma me se bra wo je ye no a na wo su no ene bra wo na ni no de ne wo su kese pa o se wo wani ni de edu anadwo kra na wona be bo som na wontimi nai o se show kada ko permit me su seconds o ma ye ji free me nsem ba me show bo som ne de wo ye okay na se wo na ma me di dem one ma me mpemfo sa betana aso kan asem no swat ya se ti life unti no sanity unti life no ye di nyansa sha akora ti mo abla wo so ti no abrabo de papa emo nyame mpae yemo nyame empire mami misawi NDC or MPP omu bia approach say ye pese obeye adwuma maye and e bia a business sikata kira bia metimaye na omadikan bai oma approach you dana afi oh me card 2016 me na man famity ankoji bebri bai party be ono de both ni nyina bai na at the end strike wama oh satam ne ye hwa de kakra unim yem fan shi adwum se eye adwuma eye politics by business ntim ba se Kwaku ebia be yi wanim na bia obeye be wie ne fe na auto na komede eno die enwan bebire aye bia am I mistake enwan bebire aye bia am I mistake ba se ohun se me she party bia tade a no kwasem endi matem na mom frɛ me Kwaku mesrɛ me basu ku fees aye si enti mesrɛ menya kakra makoje kakra mama kakra di ti asema me no kan yo e business eno ti na me hu se me yi manim but me ka Ghana asem Ghana ntina na me ka donation asem no ya do any bia nti me ka Ghana asem me kasa ma politician me kasa ma me hone oman no wo mi se me ya to aba ma me de MP Ghana for to aba ma me because for something ma be me star no wo ni me followers Ghana for no pemasem ana nyame afọ mo so no ma pagya me do level bi ade na me nwene sa nkofo no ti me fans nde bia me kasa ma me fans me kasa ma politicians ba wo se Ghana de ade bia wo kasa ma wo fans na ana wo kasa ma Ghana na ye take wo se wo ye politician wo kasa ma we
ana okasa ma we papa de make what must say ba se nka hu so ye Ghana ni ana okasa ma wo man no na me hu so me ye Ghana ni a Ghana de ma ye koye chi nyina se ayi ye na enye politicians no sebi ne party ba power wo ya de enye kura ye se ye ye ni twa se enye o enso ye se ye we so party ba eye o enso ye se enye ekumi ade ekuye no no on tie be de ne yakoye no ba se nka esi etimi sipi na ka bi enye kura ye nya be demonstration se de wo ye we ni nye emmo o man no enso arehwo seme wo me se nipa na ye ka se enye na o ye se ye no sika ni na e ko no na busuafo ho wo nya bi ni je bi abekoso ye hie ni mo no na sefo ye sikafo o ha na ne ma ko chinchina akosiku ano masa be ye adefo no masa be di wo maso enti ne Ghana na ye wo me menye politician ba me ka Ghana se bi o man panyi akufo ado wo hoi na asem ba na meka bia me penyansa kwan asem fa so ka no koso e panyi NDC for de ba me fanyansa kwan bi so na me so maka bi o ye panyi minim na amana ye dempo nam se minyi manim ma politics bia no ama mitimi ka bofo bi asem o ka ko ha obi nim se Kwaku Manu chenadwo o ka ko obi nim se o kana dwo wo na ye wo kofo bi so ba beta ka wo se wo ye waka se die wo ye we on hunu ni die ntia wo ba wi ase me sa na ya me papa edu bi kwa mitimi ka se me nka o ma na asem bi because for say bi a comment bi na dade unam adana obeka na unam social media o saba ko ho ade bi na asa pusu entina friends say me aggressive talk me and normal Ghana na won papa wona ma brochi a won say go achi o bedu Ghana so so odun say go achi ha na ofiri ha na wo ablo ni bia na ma won feel confidence o kuro ani na wo Ghana won feel proud from me had the whole world baby there Ghana o say the whole world baby there na ho to wo ye Ghana o ye Ghana ni nti oh tutu kwani bi so won tu kwanda ntra me kasaba experience Ghana free forever na moma ho kire ne kunye se wo adwuma ye okurumi ha wo ba bia do titwa trust me na wo de ono ye no ma bedia kurumi ha asumdwo ebia so na watu me ka wa ba he wo be me interview no asako menya bre me ye kasa abrochi kohwe obi yire ba no no so ko obi yire ba no obi hunu kunu weekend so omi nya te dan ba akom anso Ghana de ye nyina ye ko na nwuma ya behia makoma so na no so ne kunu ye we dem make what must say ekuro we mu ye ka nipa bi beti omamo wa kontom ti de make na se eno ti na sebi o mo fa nche me eye kasa ko a do ofira brochie ba Ghana bia te se krama wo dabu o so do krama to bu mu ana obi no a on na ho keka won nantifi o tumi ka okwa ha abrochie fo ne ba Ghana ewura ti nyankopon ahoma bi ate omo indwe kuro no ma obi kura kwa no osu obi free hand of course because atwini ye abrochi na kwete say every month ese otua danka bosumi bie se to obi yale no kwa adwuma because in the bills na obetua no de ma ho to wo Ghana ni o wo 2 years one kwa adwuma kura 2 years nso ebi kura 2 years nso kura 2 years sikato but we die wo tua we enti month bia ase etuo gina so ase we no bi na ka to se koya adwuma snow to na obi kyem na papa wo twe bus na nyankopon bo ase nipa no de sika so bra wo fie se ye fa ye bibi ma na wodi anyame ne betua wo ka ti asema mekan yo obi ginam awom untimi nyina awom kura ba se bia ba 30 minutes but bia seconds snow to go so na wo kyem na wo twe bus ti ye ka se bia ahoto wo a Ghana high heaven ekura ase na nso ye mpemfo no hu ye mobo se nwuma wo ha trust me ke enwan bebebe fira brocha ba trafi se o ma wo mpemfo nchechire se de o mo chechira brocha na nwuma koso masi kasem koso trust me dina no beka se ye mpemfo no madi abro kwan bi mo di abro na se jeri wan si fira aban so no nse mpemfo no bi edi na abro ha ndi se o se mpuntu ba Ghana na emfa men ko ho o se wo se bi ko ho because men ko ho obi ye na adwuma NDC fo be ye o madwuma MPP fo ba mo be ye o madwuma se de Ghana tie menum ye nyina ye nim fa asem be shema no fo asem film so fo asem film so fo asem film so o ya mama jinkrofo nsem mo kan na dio amzu mu ade se wa sha se o na se me de memu ade sa ache me Kwaku Manu be bo ade da be na person ka memu ade me mu ade na nyame am se de ase me continue
Well, Siga, me show a Juma or Yanni, COVID-19 by how? Oh, a hard and yes, I have me on chair. Or Bakwasian was the minion enemy. A hard, bra, a hard papa. As a sa, a sister concerting. Sending cable call you can yanko. As a sabibia, a man who chance Friday, Abba. Ma abemu business mind everywhere. As sanoma. Tia hard pa. Okay, obisi mi misama, yes, we fear Mako 4. And our cast yes 6 a.m. pan. I me fear for the other. Me desperate. It is AI. Me fear they say 2. Nina Kumazana Accra and the Eguso. A do how my Bama Swati. All right, I wish you I'm say yes a quano a watentin said and cry Kwaku Abobuano. Na would adwene ede achia obehwe asuo frau nyame adom bob siga me love you me kiss you 11166 obeteke kraw na moskonton granganda ona me ne twetwe nkomo e wa hana ye de ba wie enti no me je ne last words siga afutuo ben na wo de mabunu ene watipemfo ana kana fo no fancy na ya metimi akasa hwe na esi hwe ho so yi de di kan ne yesre nkwa tenten se wo nkwa wo ade wo nkwa ana sika beto kwan nkwa no ene de nye wo but nkwa no be ma otimatu kwan nkwa no wo wani mu a wo habon se ate woni na no obetimi asidan obetimi awale obetimi awo de make what must ba woni nkwa eto bibia betimi ayede sire nyankopon se wo nhira wo asase we so anse na wawu and heaven papa ye nyina pese yeko but the nyankopon de ahye yensa wo asase we so si yentimi ameke heaven kura won deserve tino wo se wo de ba ko e ma wo bi wo ba na otutu fom de ahye ho ba wo twa ne twene wan so aba asase so aba wo yesa wo so aba enipa bi preach timi ka se wi ase japade ye ajijade yemfa nko ba bia wu ayemfa nko papa ka che sa asofo no se mo won toka mo ha da wona abonten me nyamsom ni o ba yenka fat ne nkire nyamema Yesu Kristo start in ministry do di ka to esika bokoto Judas no secretary ma nyame no hwe sika so ti asema me ne kan yo Yesu kuta nipa 12 ene ne ye nadwuma wanda hia ni fie da because wu ni bia betima hwe nipa 12 oda saki ofie no e bilonia ode ko check bible ntina oni CSF for no yadwene enye CSF kura me be ka me madwene yemma ni pantia se asase we ya yetesui eye yedia onyame bo nipa di na ye asase nyame di nipa betena asase we so a ebia weekend bia ne nyame ne ba asase we so be sire nipa to odi mu nuoma nyina ma nipa senye Yesu wu achi ana obetena awiase hu se de nipa bra anka ye ni heaven bia ko opa ko from another make me boa ba oba obohu nipa te bia mu no ana wo se me kosiesie ba bi dia mamo ana me boa enti ba bi no kura wo kosiesie no tire se wo ye hwohwo ba bi a wo ba nti wo frɛ me se wo ba kuma ase aba betena ba bi a mete a kwaku me sire wo me ba wo me se ade me siesie wachi wo hwohwo dan monko prapra mpepam because hwohwo ye den eba enti siesie ba bi na dia mawo sire nyame ahokyere yemfa nsum nyankopon osi ebe kokko ho anyanka ye omadoye awusia ne wona woni bie wo sukura wo gye damatu sire nto be da ye saade no yensire nyankopon se won hyira ye ene gidifo bebre hu se obi kura wo sika woni se sika duro because ekwan hwehwe no emfa hwenko wiase yemfa ye ba deja ene ye be ko deja ade awo kwa me yemfa bibia nkyekere me yemfa wo nto adakam kwa deja sa me pese bibie ni pa adwene mu se sire nyankopon ne gya nkoku mpa ye na wo bɔ no ne benefit wiase kakra ba prekwa papa so na fanya but ni bi so wurahye because yemfa kwa papa so nya sika obi abobra te se despite auto roswes wonso wakora keto fra start abra papa so auto roswes ti kwa be so na be fa so auto obetima to car ne be wie nipa bebre atoka nu ho de ntia wo to car ne se won pra ne yo ni sika so ntimi nto petro nanso kwa me ato ntimeto
maame ne yes store okoto car ne dwetira start hye wo de akɔhye abayinfo ne wura fi se woto petro sika ne dwetire ne sika te na ɔde tɔ car ti du de bi ye ne aye abayinfo ɛne ye ne ho yɛmbrɛ ho ase yɛnya yɛ ho abotre yɛturu mampamirika dodo Kwaku Manu yɛ stamp pese me san no ho wo san me ho akɔhe ka adwane paa no so ogyina se wodwonso a tefrɛ ka abesan no ho ka adwane paa no wo kɔ ananim se wo kɔ ba wo gyina na bo se wo ma mo san ho dɔɔso o ma wo san mo nya bo so obi etwam obi okɔ wo san ho wia wo hu ne bi but wo di speed ya na so kɔpem a o ka nanim nyina asese esei wonya bra ma o yale ya wonya bra ye dai ewu awurade no mo a wate me dɔ na dɔ kɛse pa ye awurade nyankopɔn bra ho ase ewi ase yɛmfa nkɔ ba bia se wa mbra ho ase yakɔm bɛdi wa ma ho Jimmy me nso the word Jimmy we ya hunter too much we ya kesesem dodo o kyerɛkyerɛ wi a wa wo kasa a wo ka enti wa ya kesesem a ne hunter sa enti ho kyerɛ okura wontimi nka ɛna ewiwi o kakra tama yɛbɛte na da mpam no wawu ya make what masi ba kɔfom Yesu kura ne nasuafo na edu bebi ɔhoro ɔmo naase nanso tete no yɛka de ɔhoro obi naase ade ɔyɛ akoa ɛwɔ fie na ɔhoro obi naase nanso kandifo no bɛyɛ ketewa to ɔse de ɔyɛ mu kɛseɛ no onye kumukuma no ne ba bɛ daakye kɛseɛ de make what masi Awurade de ama Africa yɛ bre nyina se leaders no ɔmo hu so ɔmo som yɛ leadership bi asom ba yɛ ne nko an mpanyimfo no de emu ministers ne mu MPs no ohu a ɔnabo ɔpɛ sɛ ɔda ne fom so kwa abrochire for mo abrochire mu ni me kwa abrochire me call for weekend ebu ma company kese bi a shop kese pa obedu na bia nipa ne bisa bloni o open kura no ma o kasa o se go right e bia open for go left bo kom no na director de adwuma ne dia e na gina o ye adwuma ne bi they make what must the fa Ghana ni pen na fa no office no or to office won call friend ti de na ekoso ti e be kwa tan da bia de amaye because the rest wodi na ni kohwe na etua ho ka no wotua ka wabra wanfa na ni ankohwe akasesem ti Awurade no mo amekasa kire badwemba wona wadwem do omo na mekasa kire won o ma comment nso so anu anya abotre bebre ma comment e wo social media o ma comment just like that or te word ba ko bi wa ma ho comment ba no refise na nkese wo hwe full package ana memma comment de bia on comment nya ntokọ wo social media ma ye hu se won so wadwene ne ye atwuma so obi a say right now so say ye left de bia ye left a ye hu se wo no wadwene na chim ti nyapotre react don't rush put your hands down on God as he can do I'm love you I'm kiss you mpacho me mosi on kwakweti ti nyame nka mo bye bye